Siziba bathi wena wahamba kwamanye emaguswini. Emaguswini laphana wena wafika wabuthanisa abantu bathi bebuthene laphana wasukhombela omunye ubaba ukuthi ubaba lo nguye mhlawumbe ongabe lento ezingekho ezihlukumeza umphakathi. Bathi ubaba lana waseyala. Anti mina uthi indaba zabantu angizithandani. Ubaba lana wathiwa waseyala ukuthi yena ulana ulento ezihlukumeza umphakathi. Thawona ubaba lana wayigogekile. La wafika wama ngesitayela sona lesi sakhe sani esogogeka. Ubaba lana wabe surrender wathi hayi mina ngicela ukukhuluma iqiniso. Kulento ezinje. Kwawo uhamba njani? Ya ukuhamba njalo yena umuntu wayalento zakhe vele lezingane zizihlukumeza umphakathi. So anti ukuthi umuntu ungadinga into yakho phela kungcono ibe ngiyakho ingaziyangena la kumakhelwane wayo. So nxa singena kwamakhelwane yakusunje ukuthi into exhalile yophi. Okay. So nxa sokunjala umthetho wabo ungakusabuvuma. Kaso kumele sincedise umphakathi. So kwabe ukuhamba njani? Ngicela ungitshele in detail. Hayi yena wathi wasarenda into zakhe. Zine ezazihlupha abantu zini. Usarenda kuyo? Ezisarenda kini. Ezazihlupha abantu ngaluphi uhlobo? Hayi ezinye okunye kulala labantu ezinye izinto vele kusiba khona ukuthi kwensikhathi abantu kuchayisa abantwana bechayiswa izinto bechayiswa. Makulala labantu njani? Abantu abangobaba, abantu abangomama. Kulala labantu abangomama. Abantu abangomama. Then kuyaba mithisa? Hayi akumithisi. Kuyalala lapha ukumithisa hayi akumithisi. So siziba lapha masihamba kulabantu abalala lezi zinto phandle la. Abantu bayalala sibalazi izinto zabasebenzisa ibantwini. Yiko kulelo kanti akunembobo bekhona. iBluetooth? Bluetooth. Yinto ekhona sibili. Into ekhona sibili. Yinto ekhona iBluetooth. Wena sokwaba le experience yokuthi uchayisane labantu abasebenzisa umoya. Abaningi kakhulu. So baba lo wafika okwake kwakusenzani sizi? Kwakusenza khona ukuthi kwakulala labafazi babantu hlukumeza emphakathini bechayisa abantu ngezinto. Kungaphi khona? Hayi laphana endawo leyana sake sahamba elokuzeni eCholochi but yona indawo leyana bathi Lukukwe. Okay. Lukukwe. Bakubiza njani bakuconductor sekutheni? Laphana into yayenzakalayo ukuthi hanti kulomfula la kulogwayi lapha bayithi Cholochi lana lemgosi. So kwaba lo mntwana wanyamalala. Wanyamalala emanzi kwangani ungena emanzini. So wasukubizwa manje labana ababona ngokwamanzi labana masunginteva. Labana bathi bebuye abathi hayi thina amanzi awazi badala akulamuntu ongenile. Nabadala liyakwazi stories ezenzakalayo. Lapha ungenanga umuntu. Yiko kuna phana nje sifika. Mana wena bakuconductor njani? Anti ngodumo bengizwe anti nje ukuthi ngikhamba ngisebenza nje bangaba lohlupho oluhambelana lapha engisebenza khona nje. Then kanjani sebecela la ukuthi akufike ngapha lathi lohlupho olufana naye lo. Then bamfonela ukuthi sinsa operate. So wena usufikile laphana uqala ngani uyenzani khona? Ngifika ngikhuluma lamasabhuku sebuye lana labantu babo. Sobhuku lo muntu wakho. So nxa sesishayitwa iVetric. Yini? iVetric seshayi line. Nxa umsulwa discharge. Ngabanjiwe. Uzukhalile. Mawumsula awuthakathi bantu awuhluphanda abantu. Asilanda lawo. So akula abanye abakubhayisisayo kwaphana umbone ngathi imsulwa yene. Hayi akubhayisisa vela kuzakwenzakala lokho. Mina because kufika delay ngaqala kudala. Uqala nini? Ngaqala kudala. Ngingathi that is 1993. Ukuyenza bathi mina mambuze makasana bathi wena lento le wayiqala ePrimary school. Ngaqala ePrimary ngisesimazo imazo primary ngo93. 93. Vele 93 uqala usePrimary. Okay Primary. Kuyenzakala njani? Laphana anti kwakusebenza saka anti laphana
ngiyothi ngokuqala eChurch ngathi seChurch kunaphana kube labantu abanye ababuya ababengathi abengekho right then sinje isibencedisana mana wena ubona njani ukuthi lesipho lesi lo msebenzi omunje anti mina vele anti ngiyabona umprofit hayi but usesemncane phela maybe ongwaza uprofit ukuduma njani mina ngingathi vele ngisesengumncane ngahle ngaphumile into nje inzothi iChurch lana ukuthi kuMaranga uJohn Maranga yes iJohn Maranga yeah because what happens is 93 sasisephumula East ephumula East is in Swansea John Maranga then kwabuya amazwe achine iMaranga worldwide kwakule Angola Namibia amazwe anjalo yes labo DRC ama countries Africa wonke so what happens abasonto iMaranga so kwayenzakalayo laphana kwaba isimanga ngoba umoya ongcwele wavaleka umoya ongcwele bahlile ukubona so ncabe ngasebehlile ukubona then ispirit zabuya kimi mina aba prophet bonke labo bishop bonke labo archbishop siyaphezulu kwanga bahluleka bonke different from isingathi sadakhe yonke yimi ngasukumayo vele ngaba but umncane okay ba laphana grade 5 awas ngiyangu grade 5 yimi ngabakhulula isadakhe into esengibakhululele bonke then iChurch yahle kanjani yampromote kuMaranga mana umoya ongcwele wayekela wabavala bonke wasala wena ngakhuluma the only person wasalayo mbani yimi ngase ngibathukunula bonke makokuhambe njani exactly what happened yeah laphana ukuthi abantu kwakulabanye abantu ababebuya lezi zinto zawo like abanye babeswa ku DRC abanye ngaphi into yabona so kwaba khona ukuthi labanye abantu banyathezela yini abanye ba prophet when is prophet sakho masibuya exactly sabuya sisithini nafuna ama details no auntie is like kwabuya kuyivision uvision unubona kuvision and kuvision uyabona nje ukuthi ubona iTV kanje yes suka ubona nokulento nje eyenzakale esidala ukuthi yini abantu umoya unjani ungabe khona wena ubonana ukudala ukuthi umoya ungabe khona apho lehlangelelile bali anti ngama spirit that is spiritual ukubona the spiritual yes wona wabonani spiritual okwavala okwayenza ama bishop amanye ngaboni hayi labantu basibevale bavaleka webhayo lo mlimi wahlula ukuthi unjani ekhulume la inxa ukuthi abantu babe njani babengcolile bonke so mina yimi ngasukumayo from there ngathi iChurch yahle kanjani ngahle ngaphuma but mawusukuma siziba uthini wena ebantwini uthi uboneni nxa okukwenza upronyotho uzumpromote mina ngapromote ngoba kwabonakala ukuthi umuntu lo into ekhulumile yini liqiniso ngoba abantu bahle baqasha kunjani ukuvuleka umoya ongcwele wahle wayehla ngoba kwaba yimiracle and abantu ngesikhathi kwenzakala khonokho kusazo kwakhona abantu abazange benanzile abazange bembule abazange benanzelile bona nase bekhuluma ukuthi uJohn Maranga nguyobuyile uJohn nguyobuyile kanti kwakungiyani kwakungusiziwe Lazaro wona wabonana mina ngicela ungichazisele in detail ukuthi ngabonana kwabuya abantu like abaprofit abanye babetholeni abanye babelezinyoka zabo abanye bayalani so mina ngathi ngasukuma kakwana ngahla umuntu endaweni laphana kulento enje abantu bahle banjani umoya ngathi wavuleka bahle baqasha ugijima abaprofit bahle baqasha unjani ukuvuleka ukuthi kathi kuhambe njani bahle baqasha ukhuluma ukuthi lokhu sabuya vele singaboni lutho singene emoyeni singaboni lutho so wena wamkhombela lo sizibe ngabakhombela ukhombela ngabakhombela phela imbizo lomuntu asifuni uqamba ibizo yes wena mina ngifuna ukuthi right ngabakhombela vile ngoba kuMaranga bakhombela abathuni bekubhode besithi bakukhombela bethi yes wona mina ngicela ukuthi asibuyele back to that moment ufika unjele exactly ukuthi wena wafika wathini kwenzani mina what happens is mina ngasukuma into ensukumile ngathi no liyananzelela ukuthi lapho umoya ongcwele kawusekho abantu bafu manje for sure akunjani lo ngiyole into ezinje bathi baqasha kanjani ukuvuleka laba bona bathina babele izinto bahlambulule they confess
ngoba umthetho wechurch kuJohn Maranga uconfess waconfess ukuthi thina besibuye babebuyelani sizwe exactly abanye babelenyoka abanye balezi izinto ezaba imithi yabe babebelayo then they confess then abantu wabonakala kwahle kwaba yimiracle since I was the only young prophet kuMaranga engaprofita ngindaba at my age ngingumntwana vele ngizwe sebekhuluma even ugogo sekukhuluma ukuthi ayiva kuvele ukukhulunywa ebhabhatizo ngoba ngabhabhazwa nde 2 weeks ibizo uthi Lazarus ibizo lechurch asobizo lami mina ibizo lami ngutafiranyika okay Tafiranyika that's my name that's your name then Lazarus ngile church ngalipho ngumoya ongcwele wozi umoya ongcwele wakhuluma umuntu lo uthi Lazarus bozo uzaba lesikhathi sokunjani uzake sihluphile but uya ngikuye uzawusiza abantu wakuvula uprofit ngogogo la ngazi le interview wathi hayi sasivile sikwazi ngoba ebhabhatizo wakhulu kuvisa iprofit so wena wahle waba ngakhathi siloko sonke iMaranga hayi iMaranga into engithi ngiphume kiyo ngasuka ngaya eMtara so ngali manje abantu engangihlala lapho manje ubaba umdala wami umdala wami yilabana ababenjani uma umdala nje wayizimile ezinathi so umthetho wechurch awuvuma ukuthi ubambe utshwala so ngahlala mbona ukuthi ukuhlala ngisahlambulula ukuthi mbamba igwayi mbamba utshwala ngahle ngabo umuntu vela kuyenza ukuqina senjinji church sengena eStandard Ram South. Okay and then lapha ongaba profit yini esikole esikole angaba profit ngambuya laba enhlane ziba profit into there ama students amaningi they hasa profit ngihamba profit live and then ama teacher ke angambuza bakona bebuza ngibenze njani umprofit anti ebengiceli wawungabasukeli uphonga ukuthi hayi ukusukela hayi umthetho awuvuma ukusukela ngingakusukela ngambona ukuthi kuyi-imagine ngingakusukela but amphonga ukusukela anti umuntu ogulayo ngodinga you understand yes so siziba then wena wasusiya kule Apostle church ngale bavuma ukuthi hayi ngale babengelandaba ukuthi ubani ukubamba kula problem ngoba uMaranga ukuthinta ngiyakudwayo akuvunyiwe okay ukuthinta then wasusiya lapho ususiya uThofa Apostle usuvulela lakhe ibandla abona Thofa Apostle isitenderano cha Apostle ochitenderano cha Apostle lapho owawusungena khona wafika wahamba njani ngale mfika ngale vile bahle banjani bandista abahle bampromote bakutesta njani bathista balipha okay for example wena bakulipha njani bafihla izinto kade bemfihlile ngikhuluma vele ngaphiwa abantu improfit abantu bona bekwazi abantu ababili produce lapho ngayenza the same abahle babathi really uthi umlo ngumprofeti lo yes live and then lapha eCountry Park la futhi wakhanya sophuma nyakhumbula sibili I think kwakungipage liphelelana ngele site elikazenzela nsela sure yaba yathi ngele site uzukhipha undofa lo wayesehluphile eCountry Park okuthiwa manje kulolu kathi ngoEnest kanje ngokuqala uEnest kwabelo kathi maqobola kwahamba njani ngoba lo uEnest ngiyoyachaya abantu bonke babechaya abantu bonke bakuchaya abantu wena ukukhipha njani hayi anti because that is a spirit anti mina I do la mehlo kubona spiritual so kuyini okwasokuyenza ukuthi into lezi zixhwale eCountry Park iqala ukuchaya abantu ukuthi yanto abantu laba babehambe besadinga umuntu ufuna umuthi wemali igcine sephambanisa imithetho kanti baphuwa ama rules ukuthi awumela ngenze so yena sephambanisa into lana sinje sichwa okay so siqala ukuchaya abantu so i problem eCountry Park lapha kwaba yikuyini ngoba into lena phela yahlupha isikhathi bakutshaya izindlu blazi kulela lana abafazi okay ngokuripa sithi fair lokano okuqhathwa ngoEnest kwakufona nje kufona kwakukuhle kufona ukuthi namhlanje mbuya kona ngapha ifoni number ke ukuthi ngabe kwakulama amafoni number wonke kuhle kufona ukuthi namhlanje ngiyabuya because I remember ngathi ngifika
abanye abadala vele bahle bathuthukisa abafazi babo ukuthi bengasabi kulapha ngendawo yeproblem live live so lapho ke uhamba nje ama-phone number kuba lawo kuwabambe wonke amafoni number yakukwazi ukuthi ifona kuhle ukufonele ukuthi zwana namhlanje la khona ngapho then ungaqeda ukulala khonapho zokuqala ukunjani kungaqeda ukulala khonapha sokudeliza ini sokushaya futhi izinto ekuseni uphahla lama windi konke amawindi phela kaloku eCountry Park lokana hayi thousands of houses zaba ngoba lapha ni government ayigcina la isinjani isingenile njani isingenile ukuthi kuncedise iproblem leyo so la eCountry Park wabizwa igovernment wabizwa izakhamizi wabizwa mbani ukuze ngingale what happens is eCountry Park I remember komnyaka kulindaba yayenzakala eNtombane manje Entombane kuhamba njani eNtombane kwaba lo muntu omdala kodwa ngumhlaba uzothile lapho okay so ngenxa iproblem lana labana beCountry Park babakwazi ukuthi usizi banganceda lapha eNtombane kwakusenzani ekwentumbane alokana manje kwakulala lo mfazi kaMdala nalo so umdala nguye owayesethwele so umfazi nguyasethwele nzima sicina sivaleke endlini sesiyalala enkambeni yepolice eNtombane engasalali endlini so ngale kwaba lamapolice amanye vele abebekwazi akulosizi amapolice yesicina kanjani asemfuni ukuthi sizi bacela ukuthi ufike ngapha eCountry Park eNtombane hayi eNtombane nxa ngifika ngale ngathi ngafika vele safikele eholo akasukundandiseli ukuthi lapha sizifo sesidingile abaprofit besehlulekile so silayelo umuntu wena ngokwanisa kunjani ukhiphi hayi anzani ndithathe mangu vele ngafika ku ground vele anti umuntu omsebenzi wakhe umuntu olomsebenzi wakhe vele entweni so ufika lapha eNtombane kwahamba njani angathi fela lapha nje ngabiza abantu saqasa ukuhlabela izakhamizi izakhamizi eNtombane sahlabela one time ule team yakho osebenza la hayi mina ngihamba ngiyi-one okay but ngafika endaweni bakhona abanye abaprofit kwesikhathi bethi mdala sicela lathi sinjani sicela ukuthi sincedisane angiyaleli anti sasifunda sisiza abantu phela bathi mana sibone kuthiwa kulenye indawo wafika khona wathi qala ndiyenze kuseCountry Park ngaku Ernest kulokuzini ku-Ernest bakhona ababuyayo bahluleka and ku-Ernest ukhona omunye owayenza kwampulala njani wafa eCountry Park khona eCountry Park then kumana kumbulala njani kwamshaya umuntu lo kwamthanjani ngabe kukulandisa kwamshaya wathi wasuke egula wahle wayakufa ngasiyafika wahle wafa so abantu bayibayisa amachechi wonke akula chechi engazange ngifike khona amachechi wonke simo seguti iguda la yahambe yenza ukushaya ingungu esithi kanjani ichechi yonke ngoba lapha umongameli wayesithi hayi ufuna ukuthi eni chechi izanjani izancedisa enizakwenza upresident kwakungugazi ngesikhathi sakho khupha nje kungumgazi so manje kunjalo manje awula chechi upresident umgabe nguye umongameli welizwe upresident umongameli welizwe umgabe wathi no lapha sokunjani sokurongo lapha lokule terrorist la so manje bathe behlulekile manje abantu bathi amachechi ahamba akula chechi angafikanga lapha izinyanga ke inyanga zayisaba ezenzazama hawe awulo ngafika ngoba bebefuna imali wakule mani ngumaqobo la Ernest kwakule mali ekhitshwa umongameli hayi ngale eCountry Park enxayelo eNtombane lana yayingegovernment okay mana eNtombane yiyo yayibizwe ngopresident weCountry Park yiyo yayibizwe ngopresident eCountry Park manje yayingezakhamizi ama-resident okay endleni kapresident le yayile mali lana ukuthi mina nxa ngisebenza umphakathi since mina ngiregister kuzinatha so umthetho yabumbobo ukuthi nxa ukuthi into ngasihlupha umphakathi anje ukuthi ubhadalise umphakathi akuvuki but abantu bona bayakubonga ngoba into lana usuzobhadalise abantu umuntu engasomnikazi umuntu ungubhadalise umnikazi manje bayi khona kuya ukuthi sasiavoid ukuthi umuntu anganjani angachaya umphakathi you understand okay so khona phana kuzima ukuthi sithi emntwini bhadala wena ungasomnikazi olutho kumele ubhadale umnikazi okay so lapha na wensikade antu nxa ufike endaweni enje
umthetho namapholisa akwazi ukuthi yodano awumela ngopinpoint ini umuntu ngoba lokana sokungakhoza ini i-commotion so wena mawufika laphana ngafika ku-ground njengomuntu omsebenzi wakhe anti ngiyakhuleka sembona ukuthi okay anti manje sayiphuze embodo okay indaba ilapha anje then senze into zami ngendlela engenza ngayo so into leyi wena mawuyibona ku TV yakho into le ngumuntu ngudoli isiphamazo yini nje yabona ukuthi wena nxa kubona ku vision anti uyabukubona ukuthi umuntu anje but abantu abona into lezi into what happens yimithi yabo babehambe besenjani beseyilomba okay ngoba nxa usayilomba laphana abafiki bekuqhubela umuntu hayi bakunika ngendlela bakunika yona imithi yango into lana sinjani sitshintshe sisiba yini living thing okay so wena mawufika laphana entombane ufika ubuthanisa abantu ubuthanisa abantu senthatha amanzi mina ngisebenzisa amanzi ukuya lana ngisawuthi okay ngasebenzisa amanzi ngisawuthi ngiqeda amandla senjani babuthana and then yena umhlanga lo ungabi nxa usenza njalo wena umhlanga ngathi usenza njalo wayekhona wayetshela ukuthi asozukwanisa hayi into ngayenzayo manje ngamtrick umhlanga ngabona ukuthi into lokho sokungahlupha ngathi ngathathani ihembe kamhlanga ayigqokayo ngagqoka ihembe kamhlanga so ngigqoke nje ihembe kamhlanga lokana manje ukuthi kunanzelele wacala ukuthi umoya kamhlanga kathi ngubani yimi ngoba kunanzelele ukuthi la sokungambalekile uyakubuza so ngathi ngagqoka impahla zikamhlanga akade ngayakubamba kwakumana kona kwathi kukhangela kwabone ngathi ngumhlanga ade ngayakubamba wabe sithini umnikazi ngathi then ukuthi soku right ngoba indlela engasahlalike but esibone si right hayi umhlanga wagcina kanjani oyithengisa nje but ngizothiwa ngani sabahlukana lenkosi kaZulu futhi still then ile Country Park subiziwe laphana la kufuta aba profit bonke sebezamini bazama akulala into le wafa le yabuya kwayihlula then hayi mina anti umuntu omsebenzi wakhe isniper vele ngabuya vele ya isniper bathi sniper vele bakwazi ungabiza usniper vele hayi lapho hayo usniper uphumelele sniper bathe magogo wayala wathi lokho sokuxhalile sokulezi izulu hayi balamanga abantu bathi wena wayala wathoka kule indlu wafika khona wena wakhanyela wathi lokho sokulezi izukulwane sokuxhalile wathi hayi senisuka balamanga abantu indaba zabantu baqamba amanga abantu balamanga wayenza okwamagogo wayenza so kwamagogo wayenza nti ngafika uqala nti ngifike uqala labana abantu badingani futhi badinga omunye pastor pastor laba abamasudu ngokuzwa kwami kwathiwa ngupastor mina ngimbona okay so lapha nanti abantu ivili mina ngifikile mina mfikile lo pastor lwana wabuya so ngithi yakho hayi wabuya another day okay ngizwe sokukhuluma ukuthi hayi wena ngiwaqala kumbe hayi mina ngaqala kwasokuya upastor so wena wawusakukhipha hayi angikhiphanga kwahamba njani waye ngokukhipha lapha into eyenzakala ukuthi anti just ngacelile ukuze izinto because what happened is ngathi ngifika khona phana nganzela ukuthi okay into lana izingane ilingi lesikhathi ngoba into lezana ziba lesikhathi ukuthi kuyakukhona kube lesikhathi kuyangekho so unfortunately ngathi ngifika ngithola kungekho okay so ngase ngipheleke le ndaba ngishaya shanga waphenduka ngahamba then njenga manje ngaze uthi usokubuye futhi upastor okay kuna phana hafu mntiya ngizangikuzwa into lokho emagwego yayibahlupha njani emagwego yayijekijeke endlini kule ndlu yayijekijeke abantu ngesikhathi abantu belele ukuya kujijela nje hayi vini emini kwakujekijeke ayindaba zabantu sibili then uErnest wagcina umkhiphile ngamkhipha uyenza wakusenza njani okayiniza wakuchaya phe njengokuno hayi ngithi wena mawukukhangele phela sukubona phela live in action anti bathi wakugijimisa wabhoda eCountry Park yonke le hayi laba ngabanye abakugijima babe ukike bakugijimisa ogadi kwagijima kubaleka eCountry Park ngabanye laba mina vele ngathi kodwa wayizinda ukuthi bakugijimisa bakugijimisa ukuthi kwaya kuma livini kanjani but mina ngathi ngifika
vile ngathi ngakutrekela kunaphana vele lapho kuhlala khona. So lokhu kuthiya njani njengoba lokhana unye oqala ogqokile ngilezinto engizisebenzisayo like umthandazo anointing oil le dumileyo vele hayi ngiyabahlanganise amafutha achini lokho holy oil ufaka ukuhlanganisa lokumadulu senthi angakuthi akule lapho kuya khona ngavule kubuye ungena kusapho. So uNest lo maqobola wabatrip asemoyeni abathi okumaqobola sasebenzisa ilokuthi inkukhu ibread njani kwayathenga ibread bayothenga ibread man ubuya la njani itactic yona le ukuthi hayi anti ungafika ku-ground ufika nxa usufikile ku-ground uthi kade manje kumele nginjani ngenze so nxa usufikile ku-ground asunanzela kubona ku-ground ku-ground uthi hayi into lezo kumele ngangcono umsebenzi imethod ukuze into enkulu uyikhulule then wabusethenga kuphela kwathi uthenga ibread anti walipheka ukuthanda ukudla hayi ngathi uthenga ibread sabuzo salibambisa omunye umuntu sesibambisa omunye umuntu ibread lana nxa wayelokhu ebambile so wabuya sokunje ufuna ukudla libangaki kona kwakuyimi laphana nje ifethu kwakulabanye nje benye ichechi nje ngapha ngokuthi amdala sicela ukuthi nathi sinjani sibe khona sokunceda. Yes. So kuthe sokusithi kuyemukela i-chicken licken nandi fried one time kube ukusa ngapho right nangu sukubambile ubusukusa ngapho nikabona abanikazi bekuchisa abanikazi ngabulawa sinikabona abanikazi nangi into ade lihlupha zichiseni zichiseni sebezichisile manje wayenist baqonda ukugebhi igodi wenze ingcawo bathi inist rest in peace wenze ingcawo abantu bekhathi kwakhe so la manje simanga lapha bakufake ingcwaba yiko kuya kokweni uthi obhizi yadizi umuthi khona phana ingcwabeni so ngani vela khona mpongo uthi alathi ingcwaba likabantu likayinist manje into enhlekisa manje ukuthi abantu bathi sebecelebrate umama abanye umama bahle bathi bathi usizuphu ubambanisile indoda ethi bisihamba kuhle abanye ababenyonga undovu ababisenziwa ngundovu ukuthi hayi bathi usizuphu ubambanisile into le kade isihamba kuhle ukudlula amadoda awo live antu mama bebhawa phela ngathi kugcina abamama bebhawa so mama bebhawa sometimes babe besithi bakheshwa ngabantu kanti bakheshwa ngondovu ngaba kwazi and then isiziba futhi wena waso announce ngopresident kunjani ngithi waso announce ngopresident yasiphuma kulokhu zinto anti lapha nama journalists afika mina kuphela abantu engababonayo i-agent isuke ufika president hayi umongameli uthi thank you yebo live ama agents abuya kuwe kusasa wankhona bafike le police le police babuya labo ngabona sokuthi hayi umntakuthi umsebenzi wenziwe ukuthi abantu baphila kuhle esigabeni and then there was an announcement that was made mina ufuna ukuthi uzikhulumele mina ngingakhulumi umthetho wafakwayo wena wawusuyenzeni umthetho wafakwayo yes like wena anti wena wayenza okay anti umthetho uthi wona indaba lezo umndawulanga ukuthi kuba mayenyezo kezwakala ukuthi umuntu uyadlula then yiko kwabuya isigaba sokuthi wathi anxa nje ukuthi ufuna kube njalo sokusuba lana dawumele register certificate manje kwathiwa umthetho uthi akula muntu loya vele bona bathi hayi into lezi hayi but nxa ukuthi umuntu yakubona into eliqiniso ele evidence yiko kusebenza bona okay kumele register so when I wayenzani then there was an announcement ukuthi hayi ukuthi umthetho lo awusekho
mina ukuthi antabona lapho emfika khona engikhondima khona kuba le evidence awusoze ubonge ukuthi umuntu ulolutho kungela lutho ungathi ulolutho kumbe nxa ukuthi uyimpisi kumele ibonakale nxa kuyinyoka kumele njani ibonakale umuntu umlandisele ukuthi hawe into le wayidinga endaweni nje ngwadwa ngokuphambanisa so kwento lanise yiwo ugcina sesinjani usuthathelwa ke uzobungahluphi umphakathi yes into right into ibingiyakho engangeni emakhelwane ngabona into isingena emakhelwane vele so wena ubunjela ukuthi uminister wa-announce ukuthi hayi ngomsebenzi lo wenziwe nguLazaro umthetho lo sesiwutshintshi batsho njalo kwahamba njani bona kuphela anti kwakususelo takugodwa njavunduka ujavunduka nguyamilela ngikwana ngwezinto lwana wagcina sekugcina sokuba le certificate abakunika so i-certificate sana yeso sasikunjani sesokuvumela but kulendlela yakhona kule procedure yangikhona esetshenziswa for ukuthi uphiwe certificate ukuthi ubamba umuntu manje uyasutshela ukuthi anxa umuntu umbamba ngendlela enje awuphonga ukuthi umuntu uyabuya njani ngemphathi komphakathi hayi but kulendlela omele uyisebenzise khona umuntu lana ezakhipha into lana into yakhe nje okay kule procedure yangikhona elandelwayo lafundiswa yiko kulama workshop ama-workshop ezinyanga kumbe la-profit laba liboniswa lifundiswa ukuthi hayi madoda nxa lisebenzi kumele lisebenzi ngendlela enjani okay laphana sasi-avoid ukuthi kungaxatshaniswa abantu bengaxekwani because into yabe ifunakala ukuthi kunjani kuvalwe lokuyana okuganga ukuhlupha abantu so asifuna ukuthi abantu bephile in peace so lokho kwabantu behamba beseyarumba besenzani bese bephila laphana abantu babedinga imali so i-process yankhona uyayazi ukuthi kuhamba njani laphana actually anti omunye akwanisa ukuthi ephiwe umuthi ethi hayi umuthi lo akumelanga wenze so wena ususenza khona ukuyana ukuthi ungakwenzi yiko ukugcina sokwenje sokuxwala sokusiba umuntu yakungasalandelanga umthetho okay so bese bayaphiwa sibili iminyaka yena le uthi uyaphila 2 years uyaphila 1 year lokhu hayi lokhu bakusho ukuthi bona babarumba abasoze bekutshele but ngizwa kuthiwa vile kule minyaka yangikhona onje ophila ngaso but wena kuma cases owadila ngawo yipi sibili case that was very interesting ukuthi alaphana msibora laphana kwasetshenzwa mina ngasebenza imisebenzi eminingi hayi mningi kakhulu I can't even count hayi mningi kakhulu senze ngadinwa ngakho kade ngeminingi kakhulu akavela angeke ngabala but wena lapho uthi khona hayi mina laphana msibora seke sahamba efela phusi seke sahamba enkayi seke sahamba elupane yazi kulento esachayisana la yayinje yayenza so like uthi okule power ikhona enye indawo engangafika leyana msibora leyana ngikhohle indawo la but ngagcina ngiwini indawo yangikhona ngathi ngifika nje umuntu abona ndesikhwama sami ngafika ngifaka isikhwama sami mana uzosebenza usanda kufika sanda kufika ngizosebenza so ngathi ngihlezi and abantu bemelele kunjani ukuthi bengene umhlangano kwathi uthi ngqongqola afika kanjani yathatha isikhwama isikhwama samayika live kuthe njalo hayi mina nto vile ngiyakwazi ukuthi kwenza kwethatha nama-close friends ngaba lenye indlela engasebenza ngayo emzini nalana wayele ngqongqono liyana watsho umuzi watsha mthakathi njeke watsha njani watsha sibi nxa utshile umdala wabuya yathola isikhwama hayi sizi awuyindoda ju live kodwa hayi lokho ngaloyayo kwabuya ogawula kwabuya usika pheli hayi mana so wona sizibe nguthika mntanda hayi i-difference yakho nomthiketo mina I'm a prophet angisosika mntanda I'm a prophet uthika mntanda ngabantu abakhipha izinto hayi abantu sebesithi isithika mntanda but mina angisosika mntanda mina I'm a prophet abantu bakuthatha ukuthi ukhipha izinto isithika mntanda ayisikho umprofit uyakuyenza lokho okay boza abanye othika mntanda labana ababehambe bayarumba bakuphekile
Anjalo. Yes. So Wena ukuthi yini mina lokuyana ngamandla amazibukela engazalwa ngendaba. Yabo Fair, that's where fair. the differ is. Yiko wona mina nginga-expire. Labana erombile expire nxa ba-expire ngabafa masinyane. okay. Ngabantu aburombile sihlande urombe ukudlula wena. Ukhulile. So mina manje mina ngirombaka. So kunzima umuthi awunamatele lapho ngilasilunda khona. Mina ngoba mina yabe ngisenza into ezigenuine. Genuine story. Manje lokho umuntu uhamba uyaphila. So umdala lo wafika wathi umuzi lapha kuthi indlu kumbe kumbe ichithizwe. Kwathi indlu lena yayihlala khona izinto zakho. Esigabeni abantu bekhangela Esigabeni abantu bekhangela. Somsebenzi wakho uzophelile be. Hayi kwathi indlu bathi sikhoma zamazishana. Hayi ngithi umdala phela sebiye wasarenda wa. Umsebenzi wakhe waphela. Ngahle ngaphendula. Because lami angayisaba ukuthi ngahlala bona abanye abayazi bekuwe bekuthola. Kibo kagwala kulasile. Indwangu izali isihlahleni kodwa kuyindawo 20 kutani. Ugathi. Oh le lawo into ivumayo ukuthi kwesinye isikhathi kwesinye isikhathi kwesinye isikhathi sibili ama match but awula defeat yini i-defeat ovumayo ukuthi hayi msibhora sibili defeat nami lapha mina into eyenza ukuthi angila defeat ukuthi into ngiqala ngiyiwe ngingayiwe ngabona ukuthi ngiyangigulela vela ngiyiqala ngiyayiki awuthosa ngingayiwe into ngiyibone ngathi ngiyayikwanisa ngavile ngibone ngivele ngithi ngithi hayi ngiyenza nxa ngakwanisa ungangcono ngithi hayi thina nomuntu ngoba nto yakuseminyangweni okufa uyilahla nje kunje kuphela so impuphu msiphura ngendlela impuphu emnandi ngathi sishaya sengayo so man so kulokunye lapho fika khona sibili ubona ukuthi la vele uhlubonti lapha mina ukuthi nxa ngisukuma vele ngiqala ngikhulile ngikale ngikanye ngingakasuki ungabona sengisukuma yaba senjani sukwastike mo ngizembona ukuthi lapha hayi ngingabona vele into le angiyenzi vela ngisukuma ngiyabandonda khona ukuhleka ukuthi sengihlulile so then ubusuthayimele ezinye zihambe zisebenza ubona ukuthi ya so kulabanye sibili abafika into khona wona ukuthi uyehlulekile abanye befike beyiqubula ya akhona amamithi ukuthi wensikhathi ukuthi wensikhathi ungathi abanye hayi akhona amamithi ayenzakala bathi wena awugqoki lokuzwe hayi isembatho mina ngiqoka nxa ngisebenza uqoka uhamba njalo ukuthi kubonakala ukuthi angisebenzi ngamagamenzi kumbe njani hayi ngisebenza fika ukuthi labanye abanjengisa kusegazini fika ngadalwa la ngazalwa ngikufumpile then igamenti ke laba abagqoka amagamenti labo ukufuna kwabo hayi kufuna kwabo umunye kuyensikhathi yabe udla uba lamandla nxa nje egqokile isembatho okay but wena udinga hayi mina ndingi lakathesi ngingathwa hayi ziyakhala ngiyasukuma ngihamba ngiyenza antsho ndingi isembatho ufika kuphela uyenza fika senzenze emkhatha yami sensebenza awuhluphanda abantu hayi hluphanda abantu ngiyenze ngulandile out of the country suko wahamba wasebenza phandle kwelizwe phandle kwani kwelizwe phandle kwelizwe hayi ngihambe but iminyaka ngihambe but hayi ngihambe ohamba ngayiBotswana ngale badila izinto ezinjani isemfanana ngale manje kuyahlupha ngale vile baphila ngakho baphila ngakho so uthi keep busy vele ngeke ehambelana ngoba ngale bayakuthanda ukudlula live amatswana yoko babe bevele bephila belakho bephila lakho especially nje bakhona amatswana lana lemlakho yenkomo so kuyakugcina inkomo kona lemlakho ukuthi bengathonje fair so wona bakubiza icase abakubizela yona hey ngale manje into ngayimbizela umuntu ogulayo okay wona wahamba nje umuntu ogulayo
okuningi bathi hayi asifuna usilaphilele umuntu ogulayo hayi ezinto zibiza hayi shiyana lazo ngokwethu yena siyize into nje uyilandile fair check kuyafika so la mwayenza kunike uso lapha wona ufika lapha wagcina usubona okunye kuseceleni ngabona usicele ngasembuzo athi lokhu bathi hayi lokhu hayi ngubani ukunika zweni bathi hayi lokhu ngokwethu lokhu chena lapho thina silaphile umuntu wethu ogulayo wabomlapho wavu ngamlapho and then egoli ke egoli hayi egoli ngafika abantu ngaphi la hafu plus futhi ngale nganilanda nje umuntu nje wenze owayeluhlupho lwakhe owayezivulile nje ngokwakhe then wasushayisana nabo futhi hayi lwana wayengela umuntu owayezivulile and then i-church yakho yipi okwamanje izinsonto iziratizo ziratizo zakapostoli inga lapha libranch yethu inkulukumani inketa hayi ngapha ngotolo isendaweni zonke okay lapho ke ungubani umfundisi umzali wami hayi la umuntu nje lapha yabomzalo ngithanda sikhona waya kazange befuna ukukunika hayi mina ngathi ukuthi futhi ngathi angathendi isikhathi sonke ngihlala isikhathi nesiningi okay so labo kuzibe njayile vele hayi ngijayele kansika yes danki siyabonga please watch out for episode 2 upart 2 man lapho siqoka ke lo Siziba esitshela ke ngendawo bebhodabhoda khona apha ke kwele Zimbabwe endaweni ezithini yes so next time ufuna ukuthi sibe sigxila kakhulu singena sibile ezindabeni sabantu danki siyabonga record swi injani kuphato for intro pause kwa fans pause